tiang ngejani ngalah tunangan beli tu sing peduli ken ragan beli demen tiang itu sing ulian di materi yen awai sing man kabar beli rasa ingu karena tiang ngedini jujur sangat tiang terus naken beli sing kita ajokin ragan beli kangen rindu sebilang wahi sampunan beli ngomongin dia terus nanti yang diolas jebeli tolong aja sing man kabar beli rasa ingu karena tiang ngedini jujur sangat tiang terus naken beli sing kita ajokin ragan beli kangen rindu sebilang wahi ngomongin dia terus nanti yang diolas jebeli tolong aja Kapan